CCTV Manus nam daki lakbon ki bakwa penpenda ke MBBS Henry Kindiat e ki bapas ke admission kalapli ha Emmanuel Coaching Academy epi join menta pinyo e ki kot bat ki materials kin don ru ki mock test ban pen kraya pi na benda ka neat Ki noilam ke Khasi Author Society hak sau terik kucili arca pun riau ki layak kenduk kerpang ya menteri ketnat kampo yang ke sorkar pedeng Amit Shah belawan yuk kejat senong pak silong ban pen ken mau biang ya ke Jingdawa ban pendrung ya ke Ktien Khasi hak kernet bapra jok riti sensiar ke India hak jing keren mikilap thai kubor presiden ke Khasi Author Society Dr. DRL Nolak Retu Menteri Ketnat Kampo yang ulah pentep bagi buan bagi Ktien Batamai beradawa ban pendrung hak kernet bapra hendai hak baidei bagi Jingdawa ya Ktien Khasi ka Ministry of Home Affairs kan sampai Bniah. Bang ni dang yo ya ke Jingdawa lang bau Chief Minister bau Union Home Minister Sri Amit Shah ji wan menteri kesini ya Shillong di kumta nakiling yo Khasi Author Society ni lapan ya ke appointment menekan doyo but the office of Chief Minister kala Arab ban penyo ya ke por menekan doyo but ngelayo ya ke ban submit ya ki kot ki slide ki jongi kum ka reminder dan ke jemput kan mau ya ki ai ki bagi la dat submit na do Islam arja arway of 9 January but ngila kan mau ro yo bangi la ya kendu ro yo ho July jo Islam arja arway but din kata ngila penlong ya ka national seminar ha Delhi au September arja arway but ngila submit biang ya ka jemput kan mau reminder ke apa but menta kali kawai patka jia kendo but agni ka jia kendo menta ni ba ante pro ba ka sarkar meglia leng ba ga meglia languages ordinance arajar akunre kala pendong ya ka Ktien Khasi kum kawai naki official languages jong ka state kum ta ka dei ga high time ka government of India kan shimni ki sinjam kibati kena ban rung do Ktien Khasi yang pok knet ke bakra ti nagaliam jung loong bakidan won teliki jaktin batmai ki madawa ya kedika ji pendrung pok knet ke bakra bat loong baga ministry kan sampai Bniah ya kedika kam bat ulah kedau tikenaro bagi Ktien Khasi kadai kawai ni kita ki jak Ktien ki ba ka ministry kan sampai Bniah kata kadai ki jikren simkren bun Ktien tambah ula jubab ye ki jingkepan ki jami kata kam bagi ministry kan sampai Bniah bat laong bagi Ktien Khasi kadan hagalis jong kita ki jak Ktien ba ministry kan sampai Bniah ka ladai baik kam jaga ministry ti sim dan dia tu yang ni sepanjang dan rai ngi sutu ba ke ministry kadan hi ki officers le ki revision hang ki ba apan Peit Bniah ya kinja Ktien makan ya menta ngimla manong ngirang dan kamar berdien sim ai ya ka jingkula dan ka jing pentingna assurance andrei ulaong ba ke ministry kala sim khie gani but kan sampai Bniah Ktien Khasi kadai kawai ni kita kijak Ktien ki ba ministry kan sampai Bniah. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.